ititle yayo ithi silamlele ezimpini zethu. This was a prophecy uNkulunkulu bekayibekile kimi. Umthetho khona into besingathi understand ukuthi why uNkulunkulu beke lokho, but ngifuna ukuveza ukuthi i-worshipers akusilibandla lelirekhoda ngeprogram, but ilibandla lelirekhoda ngerevelation. Uma uNkulunkulu reveal something, that is when siya studio, because understand ukuthi sithunyiwe. Masifika studio asikweni ngithanza kwethu senda kuthanza kaNkulunkulu. Shiya kancane nje lo mlayeto bese wonke umuntu emhlabeni makaphila adile uNkulunkulu unetimbi lekangadiboni ngemehlo akhe enyama lekadilwako every day. Ngasikhathi uthola ugqiwa abantu ungathi ukuthi wena ini, uthola uzondwa abantu ungathi ukuthi wena lembi, ingoba kunaletimbi lotingadiboni ngemehlo akho. But uNkulunkulu losilwela la singaboni khona lo mhlabeleli kungaloko bese uthi nawudlula ukuthi noma kumnyama empilweni yakho namuhla, kodwa uma ngabe yena wakhona ukukhuluma kukhanya kwabakhona emhlabeni, uyokhona ukukhuluma kukhanya ngempilo yakho, kube khona kukhanya nangempilo yakho. You may be poor today, but someday you will be rich. You may be needy today, uthi uma unidi bantu bathola igama lekufana bakubita ngalo ngokuswela kwakho, but someday heaven is holding an answer for you. The moment shall come. Funa ukuthi uma ifana neliphilisi lefanele lihile something kuwe, akusisithi lento okunika amandla nawunebantu, but isithi lento okupha strength uma uwedwana usekhaya when you are weak. Because that's why we worship God, ukuthi asiphe amandla okuba strong when we are weak. Sisodwa libandla lingekho.
Hallelujah.